Ahee, nawamukela nakambe eka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya, namuntlha ta hi vulavula hi loko Mr Post a chichiwa xiyimo hi ti-event organisers. Ya, so ka siku ra namuntlha ra the 1 March, hi fike hi vona Mr Post a fika posta a post on his official account. And then i fika tsala ku hi sweswo ka nkomo a ku saleki. And then loko fika hi pfula the poster very grand opening ya very xingayi launch ya xingayi leyi Mr Post a nga tshama kho lembe, if you remember last year. So hi fike hi langutisa laha the details va fika va tsala ku MC of the day va ku DJ Mfundhisi, and then supporting acts very Press Rangani, Alex Mahumani, Xigubu xa Nghunghunyani, Moponyani, Simiti, and many more. Then ku ta va na ti-motorbikes performances, and then loko i na xithuthuthu i nghena mahala. So lexi hlekisaka laha or xi hlamarisaka ku Mr Boss a hi n'wi voni laha. Munhu loyi a nga targetiwa ngopfu ka this event i Press Rangani hu swona, as you can see yena a nga vekiwa on top, of course ku tala DJ Mfundhisi and the others. So sweswo swi nga swi kha swi vula ku Mr Boss yi le ka minimo na. Ni vutisa leswi because the way leswi yi nga swi tsarisa swona la, it's more like no yi kona loko a ku saleki swi tikomba na ku no yi va hi inviting ka that event from how it looks. So xana Mr Boss yi nga va no yo chela ka minimo na. So if yi rhambiwile swi loko Mr Boss i chichiwa xiyimo with event organizers, and if a ku ri wun'wana of a nga yi the way leswi poster leyi yi nga ndlisiwa xiswona na loko ku ri Mr Boss hi mpela a nga dyi ti-event a fanele a nga yi, because I mean come on, you're a top artist, munhu loyi a nga teka na December last year ya ri ka number 1 but already se va yi veka ka minimum. Alright, maybe a nga rhambiwangi, but if Mr Boss o ya ka event leyi sure ku na yise va kha pfumela ku chichiwa xiyimo hi ku i fakiwe ka minimum, unless if this poster va ta tlhela va yi cinca. Alright, hi tivayi loko ku ri a mi nge za mi subscribe ta kumela mi tleka subscribe.